After meeting the team of Nima Goos Goos at their manufacturing unit in Leh, now these kind friends took me 40 kilometers away from Leh to the place, to the farmers' land from where they procure all their tea from. To talk to their farmers, and since I do not know the local language, I'll hand over to Padma, who will be helping us with this interview and be talking to farmers on behalf of Stories Worth Sharing. Nima Goos Goos kan group ya le tanga ja ya to chala churu pa chu ya chi sambang aje kane nas nang ta tini soje jara jo kojno jara jo tini ngaje kane chipin kan sama tomatas campo ja jo ya ngaje kane chipin kan sama ko ni nges tikya no ya le tini ngaje kane mang pika bien mano pale ngaje ta sote ri ke ten de ya pata son no ya le ya nani ngaje boss mani jo mano ya le talo ate tsatik mari tak stino ya le tini ni kete tini ngaje to gelo chesteno pale ko ngaje tsatik ko income ngaje na maguna income bit mangin video steno Da daksa equation koyalım. Mesela down dito nas dito. Tunga natin natin sa kampa manius macho ano pala no. Pati yung ay clear pa sa side just to me. Tayo pilok siya nito no pala. Hindi ka fix. Pero tama siya di mo tsara ra pala ra ya le ta ra nang bintan ji pilok siya let na ini yang tingnan ni mga ngata isu kasi no pa ya le taru ni tok yung sila tok ini ta ngata yang jika cizang ko ngata Ladakh man pa chigal gunang namun jiman man ko yung chiz no pa yung ngata ngaja yung man demit so